Nĩ mwĩ kĩama gĩake. Nĩ mwĩ kĩama gĩake. Gĩtagwo atĩa? Atĩ gĩtagwo atĩa? Atĩ gĩtagwo atĩa? Asanteni sana. Mheshimiwa wetu kutoka Naivasha, mama wetu Jane Kihara. Na mwetekere inywe muri agikuyu guku kague maretire munene wito mukabira ndatiguo riu murerwo gutire mbeca cia barabara ino yanyu njoru no kwa Raila aratwarire 100 billion cia barabara na munene wanyu no amumete thutha mwempi wanyu amumete thutha na kiria ararehe ni mboco mukarugirwo na irakinya kwanyu becha icio iroka icio iretwo ate empowerment ithuĩ twendaga thondeke uchumi nigetha andũ mahote kwĩthondekera mawĩra na mawĩra moneke no ndũngĩta andũ 10 atumia mwĩgũkũ nĩndĩraitwo nĩ Kasongo tũtikiuge ibu. Asante. Asante. Niko na mheshimiwa kutoka Teto, Mheshimiwa Geoffrey Wandeto. Kagwe nĩ mũĩ kũina tũine hamwe yote yawezekana yote yawezekana yote yawezekana Geithania Teto geithania Nyeri inyuĩ mũrĩ na mũnene witũ nĩ mũmũnyitĩrĩire. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa wa Embakasi North, Mheshimiwa James Gakuya Bazu. Aya Kagwe tugeithania asanteni sana. Harambe harambe harambe. Asante sana. Ndacokia ngatho muno ni uria mumirite andu akagwe na mwihurire karuhi njamba nino iria gutukombora kuria turi kuria ndumaini kuria kwa Musigoi. Inyuĩ mwekero mutigetie thire wa Sigoi, thire wake ni turihite twena thire wake no atotigithie mena kemanike manongo matotigithie twetware twekinyie Nairobi toroiga gutiri udungi Sakaja na mundu wetagwo Sigoi all the home twamwe na ndiramura inyuĩ aria muthukumaga kuria Nairobi ihinda ria gukura Nairobi ni riri mundu thukumaga Nairobi akoera kura kuu katiguo nigetha Nairobi tutige kumerekereria uguo tumerekereirie igathie na ageni twamwe tucokia Nairobi mucie na guko gwitu tutigetekere ringi gukorwo twi na andu agutukunyanira tondu muthuri uyu angiari na njamba cia rurire irugamite nake ona umuthi ndangituirirwo mata no ni undu wa andu itu gutuika andu akunda ngutume magetagwo muthaiga haria magathie makabanga utuku magatukunyanira magatiga muthamaki magatwendia koguo turoiga atiriri tondu riu tutiguthie na mbathi ene ri na mbathi ni roimire showroom ri na ndereba ye haha ri mwetayari tuthie rugendo mwetayari na ithuĩ tukoiga atĩrĩ tukĩrĩkĩrĩria nĩ mũkũrangira rũrĩrĩ nĩ mũkũrangira na kura nĩ mũkũrangira twacikia
jeshi nĩ mũkuoya kura arĩa matarĩ jeshi nĩ mũkuoya tondũ ũngĩthiĩ thabarĩ ũtarĩ rithathi kana tiguo na rithathi ya gĩthurano nĩ kĩĩ nĩ kura kana tiguo twĩbange tũthiĩ thabarĩ tũrĩkie karũgendo kau na twĩre mũndũ wĩtagwo mũndũ wa Sigoi kwa heri ya kuonana na tũramwĩra atĩrĩrĩ atigane na njamba ĩno na atigane na andũ gĩtarũ gĩa gatagatĩ ithuĩ tũtirĩ thirĩ wake. Asanteni sana. Haya, niko na mjumbe kutoka Embu, Mheshimiwa wa Manyata, Mheshimiwa Gitonga Mukunji, makofi. Lari mpo. Harambee. Harambee. Nataka museme mpaka wale watu wako huko Mambe wasikie. Harambee. Hiyo inatosha. Your Excellency, leo nimekuleta hapa na nataka hawa watu wa Lari wanisikie vizuri. Huyu Rigiji alifukuzwa kwa sababu ya kutetea haki yetu kama watu wa Mount Kenya. Kitu ya kwanza alikuwa anatetea ni hizi barabara mnatumia. Akafukuzwa kwa sababu ya kutetea barabara zenu. Sasa mimi nataka kuwauliza wale watu wamebaki hapo pamoja na mbuke wenu, wanasaidia barabara ama bado wamelala? Wanasaidia ama wamelala? Mimi nataka kuambia vile hapa iko Mount Kenya mzima iko hivyo. Ya pili, Your Excellency, Rais aliomba msamaha, akasema asamehewe, na hakusema anaomba msamaha kwa sababu gani. Hajaomba msamaha kwa sababu ya kufukuza Rigiji, anaendelea kupanga watu wa mtusi. Hajaomba msamaha kwa sababu ya kudanganya watu wa Mount Kenya ati anakuja kuwakomboa na kuwaambia the future is bright. Nyinyi nataka niwaulize, hiyo msamaha yake mumeitikia ama mmekataa? Wangapi wanasema tumekataa msamaha? Mimi hapa leo nimekuja na kijana, na huyu kijana anaitwa Billy Mwangi. Ni yule mmoja wa wale walishikwa wakafungwa katika siku 14 wakati alikuwa abducted. Huyu kijana hapa, babake alilia kotini, akafanya mimi nitoke kwa street in Embu ili nikuje kumtetea. Huyu kijana nataka niambie kama amesamehea ule mtu alifanya yeye akuwa abducted. Umesamehea yeye? Hapana. Amekataa kusamehea Ruto, na tutamsamehea. Wembe ni yule one term. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, niko na Mheshimiwa Karicho ambaye anataka kuwa member of parliament katika Lari. Vijana mko Harambee. Mkisema harambee mnasema one time, sawa? Harambee. Harambee. Ni mwende tage tungati. Ligatho wa Gachagua. Dutana kewera. Andũ a Lari. Nĩ twathurire Mbũrũ wa Kahangara akaingata Rigiji. Nĩ mũtũmĩte. Nĩ mũtũmĩte atĩ akahetũkia finance bill nĩgetha morage jansi citũ. Nĩ mũtũmĩte. Nĩ mũtũmĩte Kahangara nĩgetha athũkie barabara ĩno nĩgetha gũtikake na matatũ iroka gũkũ. Katiguo. Harambee. Harambee. Tunasema Kasongo. Kasongo. Aende akiendaga, sawa? Asante. Tunasema Kahangara asonge akisonga, sawa? Asante. Ngai aromũrathima na moje tekerie tũrute wĩra na Rigiji nĩgetha tũthondeke Lari ĩno itũ na nĩgetha Lari itũ ĩkorwo ĩ njega. Twĩ hamwe. Ngai aromũrathima. Thank you. Tuko na mama anataka kiti cha ubunge, anaitwa Mheshimiwa Josephine. Wacha na yeye pia akuje aongee. Karibu Mama Josephine. Lari hoi! Rigiji hoi! Lari yetu juu! Tunasema ende! Kitu moja nataka kusema kama nimesimama hapa. Kama mama mimi najua uchungu ya mtoto. Watoto wetu hawatauawa tena. Hatutazaa alafu wauawe. Tunasemaje? Harambee!
Asante. Wamama MP Forari. Asante. Tuko na mama wetu, Mama Mercy Ndungari, ambaye ni mama wa county. Ni moyo Ndungari. Adwarari Bwana asifiwe. Muliega. Netogo tiena kiama gike gitu. Kiama gitu kiretwo atia? Kiretwo atia? Andu akagwe ndikerutete wira. Nimoko hinya wa wira. Ya neho tuli. Ngai amurathime. Haya, tuko na huyu wakili anaitwa Ndegwa Njiru. Have a minute.